Ne mogu da izdržim. Otora. Evo London, ajde, drži u kameru. Idemo! Evo ga točak. Ovo se tako sporo okreće. To treba biti lud. Pola sata, jedan krug, 24 funte. Potpuno lud čovjek treba budeš da izdržiš ovo okretanje. To sam samo jednom otišao. I nikad više. Kad sam vodio nekog i ni lud više. Mene nećeš tu voditi. Evo ti Big Ben. Pola 7, Evo Big Ben, pola 7, znači kasnimo. Dobro. Ali ne jako. Preživit ćemo. Stićemo, idemo da pozdravimo neke drugare na jednu svirku, pa onda idemo na našu. A evo i kako smo mi trenutno lepi. Yeah, to je to. I malo ono da se, ne može se sad prebaciti. Ja, sad snimaj tako kako ide. Idemo kod Paje, konja. Sad da sviramo. Čovjek se zove Paja, konj. I pub mu se zove Paja and Horse. I snimit ćemo intervju sa njim da vidite kakav je to lik, brat. Da, intervju. I mi smo jako počašćeni da ćemo da sviramo kod Paje konja. Gledaj sad, vamo ovo, gdje se onaj oženio majmun. Sa Kate Middleton. Evo to ti je ovdje, ova, ta. Op, promašu ja cestu, jevu. Čekaj da me pusti ovaj. Zgradurine ko zgradurine. Možeš misliti. Kako ide ona pjesma? Volim majko, siroticu, s njom provodim dane. Život mi je uljepšala, jedina je za me. Majko, volim je. Evo ti onaj gdje se snima James Bond, Harry Potter i one zajebanci. To je dosadno, aj nastavi. Majko, razumi me. Majko, volim je. Majko, sirota je. Eto, dosta od mene. Biće posle još i od mene. Ali za sad, aj ćao. Evo kralja! Gdje ćemo da probamo? Paja and Horse! Evo našeg zemljaka. Dobro, ja sam iz Rumu. Dva Vojvođana se sastala ovdje, gledaj ti, ekipu je. A kafana je... Evo, Kafana, evo. akata. Idemo. Vidiš ovdje. Jesmo zaključali sve? Paja and Horse. I ovo je onaj logo što si ti dizajniruje. Onaj mali, ja. A ovo su mi sad dodali. I brkove ima. Da, ove su mi šešire sad dodali i ovo, inače. Boga mi bravo, ja sam ovo upoznavanje morao da snimim, ovo ide na internet. Nema nikakvih problema. Da, direktno. To! Evo ekipe. Znači večeras se ovdje nastupa. Pub izgleda jako lijepo. Upoznajte gazdu Paju i pub Paja and Horse. Dobro, nije od juče da ga upoznaju, ljudi dosta znaju već u ovom pubu, ovdje smo 6. godina. U septembru će da bude 6 godina. Da, ali dobro, neka ovi naši fanovi što prate ovo što ja i Biljana radimo, da znaju da ćemo se ovdje opet vratiti idući mjesec i da ćemo stalno dolaziti, a pokreće se i jam session, bit će, čekaj da se ne udavim, svake sedmice je jedan dan koji odredimo. Pa će ovdje bendovi da sviraju, bubnjevi, sve će biti obezbijeđeno. Da, ovo je jedan od retkih pubova gdje muzičari mogu da dođu kao gospoda, da ne nose ništa od kuće, sve ima. Tako, a Paja će se pobrine za
gostoprimstvo za ostalo i za... Tako je. Pa bilo je novinama već o Paji, Pajinoj kobasici, a sad prelazimo na ćevape, pljeskavice i tako dalje. Pa to Englezi nisu još probali kako je to. Ne, cela ideja je bila ovog mesta da se Srbi dođu i da se zezaju. Znači da je opuštena atmosfera, ne, da se nikako... Ali Srbi kad dođu, oni se ne zezaju. Pravila. Oni misle ozbiljno. Ne, nema pravila. Probao sam sa tom srpskom narodnom muzikom i tu sam napravio grešku. To se biju, je to uvek nemaju fail. pojma, pa to je... Ko džukele. To samo dođe da se bije. Sedne i uzme čašu i lupa. Ja ga gledam, pitam šta je to? Pa dobro se sad mijenja koncept, sad će se svira engleska svirka i to, jel? Da, nema više. Sada idemo na jazz, blues i rock and roll. Bravo, majstor. Može. A može li koja ona vojvođanska da se prođe, bar, pošto te zovu Paja, konj, ti voliš konje, bar jedna od Zvonke Bogdana, je. Evo malo da se zamezi nečega. Au, svaka čast. Evo je klopa. To, brate. Evo izvolite se. Dobro, eto onda, znači, Hoćeš ja da snimam, a ti da jedeš. neka do idućeg, snimit ćemo malo sa svirke, Važi, nema problema. pa onda idemo dalje. Malo Gogu, molim te, ovo je glavni. Evo, ovo je glavni menadžer. Dobro. Ajde, Uglavnom, do sledećeg evo i Desanka, naš vjerni fan sa svih svirki, došla je ponovo da nas gleda. A moju ženu nisi snimio. Pa ne vidim. To je ekipa. Neka. Evo ekipe. Ovo su naši drugari koji su došli da nas podrže na našoj svirci. Dobro jutro, džezeri. Rock on! Viktor je... Znamo note, ovo, svih 5. Sve note imaju, sve je tu. Koliko slova znaš? Znam svih 100, evo. Znam ono A, ono drugo Š. Preko 100 slova, garantujem. Tako da ono, Sve radimo. Dobro. Šta god. Ajde, za ti nešto. evo, sad ti. Ne, da vas predstavi, čekaj, Viktor je Ovo je Viktor, naš prijatelj, čuveni basista, ovde završio... otac 4 čerke. Kako ti ima, koja ti je zvanje? MSC, PHD, sve ono... Koliko hoćeš. Za džez, je. Jeste. Dakle, čak. Prag, Bratislava, London, sve si pozavršao. Sve živo. Gospodin je svirao u Kojotima, neka to su... A sad svira sa Bruce Springsteenom. Almost, ali da nisam propustio. Pajo! Dobro večer. Good morning. Kako ti se dopala svirka, Paju? Pa pravo da ti kažem, ja nisam ni bio tu. Aha. Ja sam bio negdje. Vi ste svirali, ljudi kažu da je to bilo Samo vi nastavite dalje i nemoj ti prstiće puno da umaraš, prstiće ti treba. Da se ne umorim. Da. Okej. And this is our friend Minnie Mouse. Minnie Mouse. Mary Minnie Poppins on Mouse. acid. No, she's Mary Poppins on acid, but tonight she's Minnie Mouse. Yeah, and I'm missing my husband, Mouse. See her ears. Mouse. Mickey. Is Who? Mickey Mouse. Where's Mickey Mickey? Mouse. Mickey Mouse is gone off. You're a singer. Switzerland. Yeah, she's a singer. Can- Sing something. Can you come on, sing come on. something? Alright. Can you do Anything you like. a verse for us? Love me or leave me, love me but lonely. You won't believe me that I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody new. You might find the night time for kissing, nighttime my time for reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody new. Oh, very nice. You sound like Janis Joplin. Yeah, exactly. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friend. Friends all right for share. They must make amens. Work hard all my lifetime. No help from our Can't friends. sing like that. Oh Lord, won't you help me a Mercedes Benz? Oh yeah. Oh, Oh yeah, I couldn't sing because. to je No, to, you sing mater. well. Reci ti fanovima, You should aj, do čao. a duo. Ajde, A sad ciao. malo ona.